tom jugoslovenskom, beogradskom i evropskom košarkaškom derbiju Crvene zvezde i Partizana. Na drugoj strani je ekipa Partizan Septera, 4 Đokić, 5 Brkić, kapitan ekipe, 6 Rožec, 7 Kubrilo, 8 Lazarević, 10 Barka, 12 Tomašević, 13 Radošević, 14 Drobnjak, 15 Lukovski i trener ekipe Partizan Septera Miroslav Nikolić. Biće iskušenja i na jednoj i na drugoj strani, biće mnogo borbe, mnogo čari i neizvestnosti u duelima pod i jednim i drugim košem. U svakom slučaju verujem da ćemo svi imati prilike da večeras i kod malih ekrana, a i ovde u dvorani Pionir, koja se još uvek puni. Očekuje se da gledalište bude ispunjeno do poslednjeg mesta. Sve ulaznice su prodate još dan pre ove utakmice. Izgleda da su preprodavci želeli da naprave dobar posao tim što su kupili ulaznice, međutim sada je izgleda problem prodati ih. No vidjet ćemo kako će biti na samom početku, a mislim da ova slika u svakom... I novi napad za Partizan Septer. Evo trenutak kada je uletela jedna petarda na teren od strane navijača Crvene zvezde, no nadam se da će ovde biti sve u redu, iako je atmosfera izuzetno naelektrisana. Nadam se da će i disciplinska komisija Košarkaškog saveza Jugoslavije imati šta da radi i kakve odluke da donese posle ovoga derbija koji je u svemu, po igri, po ponašanju košarkaša i jednog i drugog tima, igrača domaćina Crvene zvezde i košarkaša Partizan Septera, zvaničnog jugoslovenskog prvaka, pokazao kako se treba sportski boriti tokom prvog i drugog poluvremena. Međutim, navijači nisu položili ispit u ovome derbiju. Nadamo se da će biti prilike da se još minut i 46 sekundi do kraja susreta ova utakmica i završi u regularnim uslovima, u trenucima kada se novim uspehom, a evo sada je došlo do trenutnog nestanka električne energije u dvorani Pionir.